pastor. Dini alai kita diau, dia kita uliah bergempuruk hazrup. Mana bergempuruk hazrup tu laban ukai semina kita datang semuyang hari Minggu tang ba hazrup enggak kita namanya belagu muji nyembah Tuhan, lalu dia kita belajar jakut Tuhan, lalu merangsang ke pangan diri awak ke pengharap kita makin dikuat ke lagi. Okay, next. Udahnya pagi itu menggak kita bisi namanya pastor ataupun brother dari luar negara datai berkongsi ke jakut Tuhan kau kita pagi itu. Jadi tu aku namanya kita yang lalu kaya ianya Reverend Eric Johnson. Brother, can you please stand up? Yeah. Brother Eric Johnson dari Norway lagi ya dekat berkongsi ngau kita jakut Tuhan. Lalu dahnya kita tahu mega namanya nyambut ke penataya lalu berkala ngau ya. Okey, udah Sunday service tu. Okey, jadi kita nyajak hari jakut gerah. Lalu ngau tu aku minta kita berdiri, kita akan start ngau gempuruk kita. Haleluya Tuhan. Oh shirabaka shiti rabashanda rabaka siri rabashanda. Haleluya Tuhan, apa yang kami di surga, Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kepemanah Tuhan Tuhan. Tidak beri kami hari ti baru tu Tuhan. Alu mayari sabat tu Tuhan. Kami nginatai ke diri kami bahol tu gereja tu Tuhan. Laban kami nemu Tuhan, tujuan kami datai pagi itu. Ianya kami dekat bergempuruk ngau Tuhan, Tuhan. Oh kami ngangau kehadirat Tuhan Tuhan. Kami ngangau ke Roh Kudus Tuhan Tuhan. Bisi ngau kami ba gereja tu Tuhan. Laban kami amat aus ke penatai Tuhan Tuhan. Terlebih lagi penatai Tuhan dalam penghidup kami Tuhan. Laban tinuan nadai dalam penghidup kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami nadai nama-nama. Oh Tuhan kami bersampi. Tinuan bisi ringat ngau kami Tuhan. Buai pengingat Tuhan Tuhan. Ampun ke setiap dosa kami Tuhan. Ampun ke setiap penyalah kami Tuhan. Laban kami amat lemik Tuhan. Tang nuan Tuhan ti penuh ngau pengrindu. Nuan dekat ngampun ke dosa kami. Kami nemunya Tuhan. Ampun ke dosa kami Tuhan. Awak ke pagi itu Tuhan. Kami oleh belagu muji nyembah nuan ngau sukacita kami Tuhan. Lalu pihak megak Tuhan. Beri kami hati tinangi. Ti hormat akan nuan Tuhan. Laban kami takut akan kekudusan nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu pagi itu Tuhan kami nyerah ke setiap ikut kami bak jari nuan Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami nyerah ke menegak bala pastors kami Tuhan. Kami nyerah ke menjadi kami tidak berkongsi ke lekat jakut nuan Tuhan. Awak ke lekat jakut nuannya Tuhan. Jadi ke lekat jakut ti hidup. Lalu jadi ke tengah perjalanan penghidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu kami terus nyerah ke megak Tuhan. Tim praise and worship kami Tuhan. Kami nyerah ke menjadi kami tidak ngirian kami Tuhan. Dalam kami belagu muji nyembah Tuhan Tuhan. Laban kami nemu Tuhan. Kami semina oleh belagu muji nyembah Tuhan, nuan Tuhan. Dalam roh ngau kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, awak ke Roh Kudus nuan mengurapi setiap ikut kami Tuhan. Awak kemaya kami belagunya Tuhan. Kesembuhan dekat terjadi Tuhan. Pengelikun dekat datai Tuhan. Oh roh sukacita damai sejahtera Tuhan. Dekat mengurapi setiap ikut kami Tuhan. Hari pun palak kami Tuhan datang ke ujung kaki kami Tuhan. Oh kami dekat ngasai ke teguk Roh Kudus Tuhan. Oh kami dekat ngasai ke pemanah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terus bekerja Tuhan dalam hidup setiap ikut kami Tuhan. Oh syirabakashiti rabashandara bakasiki rabashandara bakasiti rabasandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan Sikoja. Di dalam nama Tuhan Apai, Anak Roh Kudus kami semua dah bersampi. Amin. Shalom semua. Sebenarnya kita ngepot pengawal kita, harap kita tarik nafas. Hembus, senyum. Amin. Amin. Senyum pagi tu. Okey, sebenarnya kita start. Harap kita baca jakut Tuhan tadi anjong senior pastor kita pagi tu tadi. Mazmur 145 ayat 1 sampai 5. Aku baca ke kita. Aku dekat ngemesai kenuan. Oh Allah Ta'ala engkau rajaku. Aku dekat beri terima kasih. Ngagai nuan berlama-lamanya. Tiap hari aku dekat beri terima kasih.
ngagai nuan. Lalu muji nama nuan berlama-lamanya. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasa ya endak ulih diperagam mensia. Utai tidi udah dikerjaya dekat dipuji genap turun menurun. Sidak dekat madah ke pasal pemesai pengawak nuan. Sidak dekat berjakuk ke pasal mulia engkau pemesai kuasa nuan. Lalu aku dekat belum mati ke pemadas pengawak nuan. Amin. Amin. Mazmur tu madah kita dekat beri terima kasih ke Tuhan berlama-lamanya. Amin. Bagi tu kita dekat belajar sitik lagu baru. Lagu tu madah ke sitik kita tetap bersyukur dalam apa pun musim dalam penghidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nitiak aku dulu. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rencangan yang terindah. Come on. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Come on, let's go to the bridge. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Chorus. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu. One more time. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang Amin. Come on, one more time chorus. Here we go. Oh. 1, 2. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Halang ku alami, biar kehendakmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari. Come on CBC, here we go. Mari kita semua mandah. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rencana yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku terkoyak, yes Lord. Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Come on CBC, mari kita akan saling. Akan ku saling, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Let's go CBC, kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu. Kau
bertahan, Kau buatku terima. Come on, CBC, come on. Ku mau tetap bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu, Yesus, Yesus. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab, one more time, yeah, yes Lord, yeah. One more time kita katakan hidupku, come on. Hidupku ada di tangan. Come on, CBC. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuh kita, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohku yang memberi penghiburan. Mari kita angkat salib Yesus. Akan ku salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuat kami Yesus, kami bangku. Come on, here we go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Kami mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah, yeah, yeah. Yes Lord, here we go. Yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus, kami mau bersuka. Yeah. Mari kita katakan, ku kan pikul salib-Mu. Akan ku pikul salib-Mu, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku terima. Come on, CBC. Akan ku pikul, akan ku pikul salib, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku. Come on, one more time. Akan ku pikul salib-Mu, akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Come on, CBC, mari kita bersuka. Aku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari yang terbaik, Yesus, Yesus, hari yang terbaik. Mari kemuliaan bagi Yesus. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, kami mau tetap bersyukur Yesus. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini, come on CBC, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang biar kehendak-Mu Tuhan,
mas tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Laban dah mereka kami Tuhan. Hari itu cukup mana Tuhan dalam penghidup kami Tuhan. Pagi itu Tuhan, kami dekat berkumpul Tuhan. Kami dekat berkumpul Tuhan, memuji nyembah Tuhan. Pagi itu Tuhan, CBC dekat berkumpul dalam satu suara, muji nyembah Tuhan. Biar kehendak terjadi Tuhan, Bandor itu Tuhan. Jesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikanku alatmu. Amin. Mari kita angkat suara kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Come on, CBC. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikan kami kan ku Allah. Biar belas kasihan-Mu
angkatkan suara kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus kami. Yes Lord, membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi hati. Kamu sebisi angkatkan suaramu. Biar belas kasihan-Mu Bapa curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan membakar yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi hati kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Come and visi. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh, come on, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi sampai kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu nyatakan curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan. Yes Lord, membakar hati yang rindu untuk melayani sampai memenuhi, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh gereja ini, sampai seluruh gereja ini dipenuhi api. Mari kita katakan membakar jiwa yang rindu, membakar hati yang rindu
sampai seluruh dipenuhi. Mari kita angkatkan suara kita, angkatkan hati kita. Mari kita nyembah Tuhan, mari kita nyembah Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kami nyembah Tuhan. Come on, we go. Kami nyembah. Come on, CBC. Give our kami Yes Lord Jesus. Setiap hati yang rindu, setiap hati tinggikan Tuhan. Kami nyembah Tuhan. Kami nyembah Tuhan. Yes Lord. Kami nyembah Tuhan. Kami nyembah Tuhan. Jesus, Jesus, oh Tuhan. Let us flow. Jesus, Jesus. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Kami nyembah Tuhan. Kami nyembah Tuhan. Kami nyembah Tuhan. Sepenuh hati. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Jesus, Jesus, nama Tuhan Jesus. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, King of King, Lord of Lord. Jesus, Jesus. Kami nyembah Tuhan. Kami King of Kings, kami
kami nyembah Tuhan. Oh Tuhan, we worship you. Kami nyembah Tuhan. Kami nyembah. Kami nyembah dengan segenap hati kami. Oh Tuhan, kami hatimu, buka hatimu, jemputlah Roh Kudus, Holy Spirit, fill this place, Lord. Amen, Jesus. Hallelujah. Jesus. Kami nyembah Tuhan. Kami muji Tuhan. Kami ngemesai ke nama Laban Tuhan me Allah Ta'ala termaruk yang besar. Allah Ta'ala terlayak disembah. Lalu kami nyembah Tuhan, Tuhan berperang hari ke kami. Lalu kami nyembah Tuhan, Tuhan kerjaan Tuhan jadi. Lalu kami nyembah Tuhan, semua pergumulan kami. Oh Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan bisik di tengah-tengah. Oh Tuhan buka jalan. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Tuhan menatai kepada kak Tuhan. Oh Tuhan campur tangan. Oh Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Lalu kami nyembah Tuhan. Lalu kami muji Tuhan. Lalu kami meninggi ke nama Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan bercakap dengan kami. Oh Tuhan beri jaminan bahawa semua utang tersebut Tuhan dikabatkan Tuhan. Yes Tuhan, kenyalah kami rindu nyembah Tuhan. Kenyalah kami rindu muji Tuhan. Lalu kami berpuji. Yes, hallelujah. Jesus. Lah kejakut Tuhan. Pagi itu Tuhan. Jakut hidup. Jakut dia berjakut terus ke hati kami. Gagai keadaan kami. Gagai situasi kami. Gagai itu Tuhan penghidup kami secara pribadi. Gagai gereja Tuhan. Gagai bangsa yang mendoakan. Tuhan berjakut dengan jakut Tuhan. Jesus. Mulia ke nama Tuhan. Kemesai ke nama Tuhan. Dalam nama Jesus kita semua dapat sampai menyebut. Amen. Hallelujah. Jesus. Kita ingin nyembah memuji Tuhan. Lalu dalam kita nyembah memuji Tuhan, kita dikemai piring pemerik kita. Kita dikemai persembahan kita. Kita dikemai piring terima kasih kita kepada Allah Ta'ala apa kita. Beri utat baru manas dari penghidup kita. Hallelujah. Dialah
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Kami memujamu. Ku memujamu ya Allah. Yes Lord. Ku berikan hati. Ku berikan hati dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam setiap waktu. Come on, spesifik, ku berikan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku. Di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan. Sekali lagi kita pada berikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, segalanya Tuhan. Semuanya di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Nyatakan jalanmu, Yesus. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Harap semua kita ngangkat ke jari itu dan beri kaki piring pemberi begitu. Apa yang kami disergah, kami menyerahkan semua jari itu dan ngenjuak piring pemberi. Bawa rumah Allah Ta'ala bakal ke pagi itu ngake jari Tuhan. Kami bersampi Tuhan. Utai itu udah dikerja jari itu. Utai itu udah diguna kami, kena kami mulia ke nama Tuhan. Hari jari itu Tuhan berkat mayu orang. Tuhan berkat hidup kena ikut bala kami itu merai. Oh Tuhan terima kasih jakuk Tuhan madah lebuh kami merai. Kami dekat diberi. Luai hari utai itu diberi kami ngagai perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia ke nama Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Nyerah ke pemerintah itu. Dia kena ngeremai, ngelekai, ngemesai lalu mulia ke nama Tuhan siko aja. Tuhan terima kasih. Terima kasih ke pemanas Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua sudah bersampai. Semua nyebut. Amin. Okey, terima kasih. Okey, tak duduk dulu. Halo. Ngau tu kita ngau ke semua bala anak kita, ya, children church, ngau semua bala ke bisa mai anak miat. Apa ini datang sekali, baik anak kita. Okey, pegai sedaya. Wow. Haleluya. Apa nama?
Nicole. Wow, Nicole. Thank you, Nicole. Ya. Oke. Oke, datai kamu kita gana depan tu. Ya. Haleluya. Oke. Datai. Kita gak. Kapya. Oke. Oke, haleluya. Itu anak generasi baru. CBC baik anak kita. Apa inai datai kamu. Aram kita bala anak. Ngangkat ke jari kita ngage Tuhan. Lepas kita ngangkat ke jari. Dia kita selalu boleh pemenang. Terdatai hari Tuhan. Haleluya. Apa yang kami diserga, kami bersampi nyerah ke semua bala anak kami ke pagi itu. Kedatai ngage muan-muan. Kami percaya Tuhan. Lepas kami ngangkat ke jari kami. Lepas kami ngangkat ke suara kami. Pertolongan, saup tolong selalu datang hari Tuhan. Nyalai kami bersampi pagi itu. Roh Allah Ta'ala hidup nuruan mengurapi segenap anak kami. Segenap apai, segenap inai, segenap pengajar sidaya pagi itu. Tuhan bekerja. Tuhan membentuk. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Urapan baru terjadi ngagai genap ikut anak kami itu. Sidaknya di orang nak sama hari kemarin. Laban Tuhan bisik bak penghidup sidaya. Bisik dalam rencana kehidupan sidaya. Tuhan terima kasih. Pagi itu, jadi pagi itu hari itu baru mana ngagai penghidup sidaya. Hari-hari itu sebelumnya. Jesus terima kasih. Berkat semua pengajar sidaya. Engkau pengerindu, engkau penemu dalam. Oh engkau kuasa tidak hari Tuhan. Tuhan terima kasih. Dalam nama Jesus kita semua sudah bersampai semua nyebut. Amin. Lepas jadi kebesaran Tuhan. Terima kasih begitu bala anak kita. Haleluya. Ya, terima kasih bala anak kita. Terima kasih bala pengajar, terima kasih bala pinai begitu. Haleluya. Jadi pagi itu mega sebenarnya kita nganggo kuasa kita. Kita dekat ngelalu ke semua bala kita terubah data itu kita dek. Nanti kita udah keterubah data boleh kita berdiri dah lama, okey. Agar semua keterubah data pagi itu uji kita berdiri. Okey, bisa? Okey, berdiri magang dulu berdiri di tempat kita. Okey. Pada sepiak-sepiak kita jari gosidaya. Okey. Amin. Okey, ingat semua sidaya. Kita yang berkati sidaya. Lalu terima kasih Amade. Tahu dua-dua. Okey, terima kasih. Okey, engkau tahu lalu ke pastor kita. Datai semua kita dulu. Okey, tempat jari ke Tuhan bagi kita. Haleluya. Amen. Amen. So pada ngegeres pihak Tuhan kita badas. Tuhan kita badas. Amen. Lalu belama-lamanya kita ingat saya ke pemadas Tuhan. Amen. So begulai ngo kita pagi itu kita bisa menyari kita okay, 2 minggu siteknya kemari Pastor J. Okay, J dari Filipin. Okay, J dari Filipin kita medak pagi itu ya sibuk yang ambil video. So semua terkena kita ditok ambil video lalu pansut TV Norway. Okay. So menyari kita say again? TV Shilling. Okay. Why don't you come forward? Can put a drink there. Menyadik kita Eric, Reverend Eric, dia melayani Tuhan amat lama dah. Okay, bisa about 30 over years he is serving the Lord. Oh, more than 40. Lebih dari 40 tahun. Okay, dah melah Tuhan. Lalu ia menjadi pastor bak benua Norway. Lalu pihak megak ia melayani bak serata dunia. Okay, berjalankan kita. Lalu lebih lagi bak benua kita Asia itu. Lalu tadi ia baru datang hari ngajal bak where you come from? From no. In Asia, the ministry they come. Oh, now I've been in Vietnam Okay, ya baru dari Vietnam, and Cambodia. lalu ngau Cambodia, lalu ngajal bala pemimpin dia, Vietnam, Cambodia, lalu dah nyelak,
Okay, tuk pulai Norway dan ya terus baru ngagai Nepal. Okay, ngajal bala Nepal, bala India dia lalu ia ngagai Eropah, ngagai Turkey. Okay, Turkey dia tuk benuang luar biasa Tuhan bekerja bak Turkey. Lalu so that is a little bit about Reverend Eric, and without further ado, I want yes, but he's married man, and a grandpa of 11, and oh, by the way, his wife is a good singer too, and intercessor. He intercede for Eric and many others. And Pastor, you brother. All right. Thank you, Pastor Graham. Well, it is absolutely a joy to be with you. Lalu amat gaga ulah begulai ngo kita pagi tu. What a beautiful congregation. Lalu amat gumpuruk tu cukup balat badas nal. If you're not married, you will be, for sure. I mean, what a beautiful people here. Nang amat semua bala kita dito amat badas magang. And if you're married, you know it's too late anyway. So Ya, that's- nanti kita bedau kahwin tadi, kita nemu, kita main nau tenariat ati, tang kita udah kahwin anang. keep on working on it because it's a good thing to be attractive for your spouse all the time. Lalu terus beri pemajiak kita nya laban cukup manah nal awak kenariat laki kita ke ngantak ke laki kita. So it's an extra joy to be working with Pastor Graham because we have known each other since late 90s, huh? Yes. I don't know if you Yes. said all that Yeah. before, but Ya. Ya, aku udah lama udah bertemu ngau Pastor Graham na ba awal more than 30 years. Yeah. But, ujung 90-an. Okay. 1980, 1990. 1998, Yes. I think. Yes, around then. 1998. Yeah. So it's a long time. So I've followed him and I followed his family. I've seen Tabitha and Jorim that was playing here since, I haven't seen them since so long now. I mean, that's how much shorter they were when I met them last time. Lalu aku ngau Pastor Graham lalu melamati kepelayanan dia lalu medak megak keluarga ya medak Tabitha Subak ke ngeningitnya mana ya kini. But it's so good to see you, really, really, and to see you functioning in the worship here. I'm just really touched by that. Lalu cukup balak badasna lalu medak kita nyembah Tuhan itu aku amat terteguk tadi. I mean, I didn't understand one single word until I started speaking. Lalu aku nak faham seleka leka jakuk datai ke aku berjakuk itu. But I recognize the song that you sing from the 70s, I Exalt Thee. I didn't think that one was still alive, but you did. Lalu aku muda leka lagu kita lalu sitik lagu aku nyembah nuan lalu nya hari 70 aku mai kudah nada ageknya dah. Some of you might remember a guy, Phil Driscoll, he played trumpet, and he was the one that made it famous, really. Lalu nyaga kita ngelalau orang bernama Phil Driscoll. Lalu ya main trumpet lalu ya ngasuh lagu untuk famous di selatan dunia. But anyway, it's really, really, truly honor, and to see Shuling here, that's always good. Lalu amat manah goleng kita lalu bertemu ngau Sheling dito megak lalu badas nal. All right, let's get going. Lalu kita terus. We have very limited time, Kita nak ada masa atik mayuah. which is always the case when we are in meetings. Selalunya otentik selalunya di lebuh maya kita bergumpuruk. So when I was in Vietnam just a few days ago, we had 6 hours for 3 days. That's helping. Lalu lebuh maya aku bak Sri Amat, bak Vietnam. Okay, kami Yeah, we were kami in Sri semua Aman baru too. pulai hari Sri Aman. Okay, bak Vietnam bisa 6 jam dah dia ngajal ngabala dia. Yeah, so have more time is absolutely. I mean, the Word of God is so incredible. Lalu mayanya aku mayah gek masa lalu lekaj aku Tuhan tu amat badasnal. I read my Bible 3 to 4 times a year Lalu aku baca Bible aku 3-4 kali dalam setahun semuanya. because I'm fascinated by Jesus. Laban aku amat aliat hati medak pengamat berita manah Jesus. I'm more than impressed by God. Lalu aku amat temegah ke Allah Ta'ala. And I love the Holy Spirit. Lalu aku rindu ke Roh Kudus. It gives us such an opportunity as believers Ya meri kita peluang sebagai orang ti Arab.
Because when you look at other world religions, Laban lebuh kita medak dunia tu pengarap bak dunia tu. I don't want to speak badly about them, but they have nothing to bring to the table basically. Lalu kita nak ngenyai ke pengarap bukaitan sidak yang nada utai uleh debaik dipadah ke ngagai orang mensia. If you are here today and you do not know the Bible, you do not know Jesus, and you have not come into the kingdom, I tell you, you have so much ahead of you that is going to just blow your mind away in a positive way. Lalu aku madah ngagai kita ngagai semua kita datai kita selalu datai nyembah Allah Taala. Enti kita nak nemu Allah Taala, enti kita nak nemu Tuhan. Nyak mayu hamai pengurang kita. I teach world religions. Aku ngajar pasal pengarap bak dunia tu. I know all the details regardless of religion, and I compare it with Christian Lalu- belief, and that's so much stronger than we believe in. Lalu aku nemu tinyak secara dalam lalu dibanding ke ngau pengarap Kristen kita lalu mayu hamat bidanya. So I love what I'm doing. I'm thinking God really has blessed me to be able to come and to travel and to share the word of God. Good news. I mean, who wouldn't share that? Aku amat rindu nal ulah natai krempu lalu berkongsi ke berita mana nak ya. Yeah. I apologize for my voice. It's not my normal voice. This is just my fake voice. Aku minta ampun ke suara terbasa tu lalu tu ke suara aku ti Ariasal tu laban On a normal day, I would not need the microphone at all. I will just preach. lalu bab riti biasa nyangka aku nak guna mikrofon laban nyawa aku tu nyaris ya ulah terus saja. But I've been affected by this aircon, so that's why I'm hiding in the corner. Tang laban aku nangka kena tegal ekon kini nyak ke buah aku ngelalai ke derempu bak tisinyan tadi. Always when I travel, they want to treat us well, which is very, very, very nice. And they say, sit here. This is nice and cool. And I go, no. In the corner. Lalu kini kau berjalan sidak selalu ngasa duduk nol tik badas awak kabise ekon mimit kini tang nak aku menang sidak nak aku batisi. So anyway, well, let's pray. Haram sampai Father, we thank you for this wonderful church here. apa terima kasih ke gereja ti cukup badas tu. And Father, where I have been a witness to be able to follow and see how you have been lifted up and how this church has been growing. Apa aku nyadi ke kesaksian pasal pengawak tik badas gereja tu ti bertumbuh nal. And Lord, I just want to pray that there will be a continuous growth. Lalu aku bersampai Tuhan awak ke gereja tu terus bertumbuh. Father, that more people here in Malaysia will receive your name. Lalu awak ke manguh orang bak menua Malaysia tu Tuhan nerima nama nuan. That they will see the beauty of a salvation through Jesus Christ. Awak ke sidak ya nerima utetik badas nerima penglepas dari Jesus Kristus. That they can have this unfathomable relationship to the Father of God in heaven. Lalu awak ke sidak ya bisa kawal ti cukup badas ngau apai di surga. That they can experience the indwelling of the Holy Spirit in their lives. Lalu ngasai ke Roh Kudus ti diau dalam penghidup sidak ya. Father, we pray that as we share your word, that you will open our eyes. Apa yang lebuh kami berkongsi ke kajakut nuan buka mata kami. That we can understand a little bit more today. Awak ke kami pagi tu ngau nemu ngau dalam lagi. Father, bring revelation, we pray in Jesus' name. Lalu apa yang beri pemandang lagi kami bersampai dalam nama Jesus. Amen. Amen. All right, hold on to your hat. This is going to go fast Lalu kita dekat jam 4 tu. and massive. So we start Ephesians 1:4. Lalu kita dekat macam bab Efesus 1 ayat ke-4. My focus this morning is for us to understand a little bit more of being defined by the Trinity. Lalu aku kat ngasuh kita medak utai tu te kerajal ko pagi tu. Ia nyak berkeni ke kita itu medak pasal Tritunggal. And if you think that's going to be boring, I guarantee you this is going to be interesting for you. Lalu nanti kita ngomai nyak boring nak tang tu ia nyak tik ngasuh hati kita gaget agi. We are defined by the Trinity. Lalu kita itu dinyatakan oleh Tritunggal. Let's read Ephesians 1:4. Awak ke kita baca Efesus 1:4. Actually, you do it, and we save some time. Okey. Apian kita ke anemia ya dalam aku macam nyak baru. Apian penumbuh dunia Allah Taala udah milih kita ke anemia ya dalam Kristus. Awak ke kita tuci serta nadai penyalah di muanya. Laban pengrindu atia. Amen. So every person, every human being is created by God in his image. Lalu tiap-tiap ikut orang, tiap-tiap ikut manusia, digaga Allah Taala ni tiap ke curak gamal ya.
This is such a basic thing, but it's also such a huge thing. Lalu to utai te basic tang to utai te besai mega. Because being created in God's image gives you value, it gives you purpose, gives you meaning. Laban lebuh kita nemu kita itu digagak baka nunak ke curak gamal Allah Taala, nyak te merik kita itu nilai, nyak te merik kita penghidup kita itu cukup berguna. Some people get their value or their purpose from how good they look. Lalu sekedap orang medak penghidup derempu bisik nilai, lalu medak gamal derempu nyak cara sidak nilai derempu. I mean, if you have a pretty face, you can make money out of your pretty face. Lalu ya nanti kita bisik gamal tik badas, nyangka kita oleh mengulih ke duit ngena gamal tik badasnya. Problem when you get older and that face is not so pretty, you don't make money anymore. Nyangka nanti kita nyo tuai agak nyo kredut, nyangka nyak nun adai nilai agak kini. And all of a sudden you feel your value goes down. Lalu dia kita ngasaikan nilai penghidup kita nyo nurun. Some have their value in being able to do things really well. Lalu pihak megak ngagak orang ti ulah ngereja nilai sidak ngagak orang ti ulah ngereja utai ti pada sagi. Sports, for instance. Contoh baka main. Some people are able to kick a leather ball and they make millions for just kicking a ball. Lalu sekedar orang ulah nyipak bola aja lalu berjuta-juta duit datai. I mean, you have some Norwegian famous players at the moment that really up there famous. Lalu bisik sikut ba orang Norway ti amat famous amai temuka ti berita amai. And as long as they're good players, they will make money out of kicking a leather ball. Lalu seagi-agi sira ya pandai main, okay, nyipak bolanya, main menilai sira ya. If you lose that ability, all of a sudden it's difficult for your value. Lalu enti sira ya nunak nemu agi, nunak pandai agi main, nadai agi menilai sira ya. So you see, people's value can be based on different areas. Lalu perhati ko tayo nilai penghidup orang oleh dibanding ke ngau mayuh macam cara. This scripture deals about a whole different value because you have value due to the fact that you're created in God's image. Dan lekat yakut Tuhan untuk madah ngagai tiap ikut kita nilai kita ianya kita itu digagak nitiah kecurak gamal Allah Taala. And this is important because that value never changes. Laban to cukup berguna amat. Laban nilai ti digagak Allah Taala nya nak kala berubah. If you are good looking or look like the wicked witch of the north, doesn't matter. You are valuable. Lalu kak kita itu depedak mana atau ke depedak jai nilai kita nak diubah. Because the value is in the fact that you are created in His image. Laban nilai kita ianya digagak nitiah kecurak gamal Allah Taala. And I say it's basic because this is basic in Christianity, but it also, in this day of society, when we have so much social media and when you're trying to pretend to be someone you're not. Lalu aku nyebut utai tu nang amat baka ke basic baka ke pemuan kita tang lebuh kita medak media ke dia tu ianya berguna amat berguna amat kita nemu nilai derempu ba mua Allah Taala. They say, jokingly, they say today, if one of the young generation got lost and they were trying to find them based on your Facebook image, they would never find them. Dengar tu. Nanti nyemak sikut nemiak lanyau. Nanti kita kat ngigak sidaya bak Facebook, kita nak tetemu ke sidaya bak Facebooknya. Because the image that they want to portray themselves with is so far moved from reality. You can filter all you want with your phones and everything, so that you don't look like anything reality. Laban nanti kita ngigak bak Facebooknya, gamal sidaya ulih diubah sidaya ngasuh badas agi ngamul nyak mancuang agi kini. Lalu kita nak terpedak ke sidaya ba gamal asal. I said that you're good-looking people, which is true. Aku madah kita gamal kita cukup pada sama nyaman. But for those who are young today, who are in the situation of dating, I mean, I don't envy you that part. Lalu ngagai orang ti rebak baru dia tu ke nemu ngubah derempu aku nak tertarik ngagai utainya. Because dating today is not built on reality, it's built on swipe left or swipe right, on what is good looking or not. Laban utai tergigah utai dia tu ni teh contoh bakal teh lebih ngena Facebook gagak ke kibak break ke kanan kini jurak gamal diubah kini aku nak tertarik ku teh bahasanya.
So when you go to the actual dating, you're going to find the one that you've been looking after. You have the Facebook picture and say, Lalu No, enti doesn't fit sira anyone. enti sira datang dekat di tiang ngopangan diri lalu kak meda sikut ni kebetul tok dah. Sitik ni kebetul tok dah. You have to introduce you to half the crowd before you, oh, you're the one I'm going to have a date with. All right. Lalu meda oh nuan sikut mah tok mah tik ngau aku dekat di tiang. I mean, dating in my days was physical. You met the person face to face and you had some conversations. That was a good way because you know what you got. Laban utai tik badas nya lebuh kita itu betungak mua berjakuk ngoranya. Nya utai tik badas laban nya utai ke ditemu kita nyata. Now you don't find out until 2 weeks later. Oh, so that's the person I'm dating. All right, that's okay. Lalu kita nak ragu-ragu lalu meda bak Facebooknya tadi. Oh tok tik ngau aku di tiang. God created us, Tuhan ngagak kita. which give you an exceptional value. Yang ngagak kita ngasuh kita bisik nilai tik cukup berga. That's what the Bible says. How much is a person worth? Nyak lai lekat yakut Tuhan mada. Berapa rega manusianya? What is the value of a person? Nama nilai penghidup orangnya. And the Bible is very clear. Lalu Bab Kudus cukup jelas amat. Your value, regardless of how you look, Nilai kita ka ebekni cara rupa gamal kita. regardless of what you can do, Lalu nama te kuliah digagak kita. you have the world on this side and all the riches of this world. Lalu dunia bak mau sepiak tok lalu semua pengaya bak dunia. And then you step on the scale on the other side. Lalu nuan udah duduk mau sepiaknya. Timangnya pengaya dunia ngau nuan. This is your value. Lalu tok mah nilai penghidup kita. Your value doesn't come from how you look or what you do. Your value comes from God. Lalu nilai penghidup kita ukai bapun ba pemintau te kuda kerja kita curak gamal kita tang nilai penghidup kita bapun ari Allah Taala. And your gender or your ethnicity doesn't make any difference. Lalu ka ya kita induk laki tak ke bangsa-bangsa tok kini nya nadai nak dikira. And it doesn't stop there because the scripture we just looked at, it says that God chose you before creation of this world. Ya, laban leka jakuk Tuhan dia madah ya milih kita ari lebuk dunia tok digagak. Some of you younger students, you've been studying evolution and all of these science things. Lalu sekedar bala kita kebiak belajar pasal sains. And some people think that we come from monkeys. I disagree. Maybe you do, I don't. Lalu sekedar orang nyebut utai tu kita manusia tu degagak baka beruak baka mayas. Tang aku nak setuju ngau tanya nadai kita tu baka kerak. Because the Bible says I'm created in God's image. I'm not in the monkey's image. Laban lekat jakuk Tuhan madah kita itu degagak ni tiap kecurak Allah Taala. Okay baka keraknya. So creation, when was creation? Some people will say millions of years ago. Lalu sekedar orang sains tu madah berjuta tahun dulu. I totally disagree on that too. Lalu aku megak nak setuju ngotai terbesarnya. We can have a conversation on that. It's going to take us about 10 minutes and I'm going to totally change your mind, but that's another story. Lalu nanti orang bisik buah dunia terbesarnya oleh jakuk ngaku yang aku merik 10 minit yang berubah dunianya. So I believe what the Bible says that we are about maybe 10,000 years old. Lalu Bab Kudus madah nyangka kita itu umur 10,000, 10 tahun, 10,000 tahun. Either way. Lalu kak asitik ni. Before creation, 10,000 or millions, before creation happened, that's when God chose you. Sebedau dunia tu digagak, nyak mah maya Tuhan udah milih kita. So I'm going to give a revelation. I was born in 1961. Lalu ia diada ke 1961. So now you're thinking, how can he be so young and handsome? It's so old. Enggak kita mikir, begini kau lihat udah tuainya gik sigat moga. It's hard work, my friend, hard work. Lalu nyak mayuh nak kerja keras. No, I was born in 61. But
Umur ia 60 ia diadakan 1961 tang. The fact is, I was only brought into this world in 1961. I was created by God long before that. Lalu gamal ya, aku nang amat diadakan 1961, tang aku tu udah di tempat dulu sebedau dunia tu ada dulu agi arinya. When God was planning the sequence and the history of time, the Trinity was in their divine council talking about the future and who's going to be there when. Lalu utai kergaga Allah Taala ya bepuan ari pun ya udah nemu siapa dekat diada ke dulu siapa dekat jadi pansut ngage dunia tu dulu. And this is when they had this bright idea. Lalu tu ngasusida ia bisa buah runi yang pintal. We're going to create Eric in 1961. Lalu kita dekat ngaga Eric 1961. That's an interesting fact. Lalu tu utai te cukup ngalit kati kita ini ya. I mean, it adds to my value. First, I'm created in God's image. Now I'm part of God's plan. Lalu tu amat nambah ke value nilai aku. Keterubah ya Tuhan, kita itu udah di plan oleh Tuhan. Lalu dia nitih ke tahun betul kita dipansut kemayanya. Some young people, particularly, they're uncertain about what is God's plan with my life. Lalu sekedar orang kebiak yang kan nyebut munyi itu nama mah peramu Allah Taala bak penghidup aku. I tell you, it's very, very simple. Lalu aku marah ngagi kita cukup mudah dah lu tahu. You have 2 mirrors in your house. Kita bisa duit cermin bak rumah kita. One is the physical mirror. Site ia nyak cermin ti depedak. When you look at the mirror, you're looking at God's plan. Lalu lebuh kita medak cerminnya kita medak peramu Allah Taala. You are God's plan. Nuan mah peramu Allah Taala. You're it. You're His plan. Nuan mah peramu Allah Taala. So when you start looking at how God has put you together through the history of time, you will get an understanding in which way He wants to use you. Lalu lebuh nuan udah datai bak masa ya nitih kecara ya ni mbak maya nuan dekat pansut nyak mah cara ni dipilih ya. That adds to your value again. Lalu nyak megak nambah ke nilai kita baru. That means that all that you have of imperfections and all your little strange stuff about yourself is part of what God wants to use. La ianya hari ini penatai kita ya begini ke cara kita gemuk besar kuruas kini lalu nya nitiah ke peramu Allah Taala bak penghidup kita. You know, nya God- nambahkan nilai penghidup kita. God has not wasted anything on you. Everything is there by purpose and meaning and plan. Tuhan nak ngayah ke semua utai kudah tempat degagak ya. Nya mah uya udah bisa plan, udah bisa peramu ya bak penghidup kita. Siko. And this was done, as I said, thousands of years ago or millions of years. Doesn't matter. I mean, the same thing. Lalu tok munyi ke ku tadi nya kau dah di peramu kalah Taala beribu-ribu tahun tiku dah tadi nya nari ngacau. The second mirror you have is this book here called the Bible. Sitik cermin ti kedua, ya kena kemisik kenuan, ia nyak Bible tu lekayaku Tuhan. Because when you look at yourself, you look at limitations. Laban lebuah nuan medak dari empu, nuan medak sapa dari empu dalam jakuk tu. When you look at yourself, you look at limitations. Lalu nuan medak pengurang nuan. You see, oh, my hair is falling off, I'm getting thicker, and I'm not as fit as I used to be. Yang kan nuan medak rempu, oh buat aku tu nyo lasok selasok, lalu perut aku tu nyo gentuang segentuang. I don't speak your language. There's a lot of limitations. When we look in the mirror, there's a lot of limitations always. Lalu kita nak megak nemu jakuk pengandiri, lalu lebuh kita medak mira temesanya cerminnya kita itu mayah pengurang. But when you look in the Bible, all of a sudden there's a lot of opportunities. Tang lebuah kita medak buap kudus tu, cernyadi ke cermin kita. Dia kita medak peluang te mayuh te depedak kita. This is why I read my Bible numbers of times every year. Lalu nyak ke buah aku rinuk maca alaka jakuk tu, sebut ku tadi 4 kali setahun maca yang ngai bab sitik ngagai terus ngagai ujung bab. I'm not saying that I'm reading my Bible so I can boast and say, look at how good I am. I read my Bible numbers of times every year. That's nothing.
Lalu aku nak nyebut temeseto kak temegah ke derempu. Oh, pedak aku tok baca buku Kudusnya 4 kali dalam setahun. Nya nada erti. I'm not reading my Bible to impress God, so He will say, okay, Eric, you finished your Bible once, that's your silver star. Oh, you read it twice. Okay, now you get a gold star. Now you read it 3 times. Oh, you get a silver and a gold star. No. God is not impressed with my Bible reading. Come on. Lalu kita nak ngasuh laban kita baca lekat jakut Tuhan yang ngasuh hati Tuhan temegah nak ngasuh temegah lalu merik kita untik kita udah habis sitik merik kita sitik star kini udah maca baru merik 2 titik star kini 3 4 titik star kini ya ya nak impress ngote teman saja nak temegah ngote teman saja. I read my Bible because I'm hungry for God. Aku maca lekat jakut Tuhan laban aku lapal ke Tuhan. I read my Bible because that's the mirror that shows me my possibilities as a believer. Lalu aku maca lekat jakut Tuhan, laban aku terpedak ke derempu, laban aku bercermin ke lekat jakut Tuhan sebagai orang ti Arab. That's where God reveals some of the incredible things He can use you for. Lalu batuk mah cara Tuhan ngayan ke ngagai kita utai ti cukup bada sama benau ditemu kita pasal siapa kita nama ti kuliah kerja kita. And the Bible is full of imperfect people like us who are able to do extraordinary things for the Lord. Lalu buat kudus nyak megak di pada kemanguh na orang te biasa orang te lemi mensiati bahasa baka kita tang sida ada kena Allah Taala ngau luar biasa. How many perfect people do you find in the Bible? Berapa iko orang te cukup sempurna daripada kita dibaca kitab bab kudus? Bisakah? He said Jesus. Oh, come on, brother. Yes, of course. Besides that, it's all people with flaws, people with limitations, people with shortcomings. Ya, kelimpahan hari Jesus. Ia nyak mensiati biasa, ia nyak orang bukai. So the whole Bible is full of examples that tells me this was something God could use him for, but now this is open for you as well. Lalu lekat jakut nyak Bible nyak jadi kecunto kita nyak megak dekena kita. I mean, Paul, he even says this, that I am boasting about my weakness because in my weakness God can show his strength. Lalu apa nak madah berkata? Oh, aku tu temegah ke pasal pengelamit aku. Laban dalam pengelamit aku Tuhan oleh ngayan ke pengeriangnya. I can see some of you young people, you're obviously going to a training studio lifting weights. Aku nyangka sekedar bala kita. I'm not looking at anyone particular because it could be very, very difficult here. Kita nyangka kita berakademia ya mana megak kita bisa namanya ngeriang ke masa kita semuanya okay. Yeah, it's a good thing. I exercise 3 to 5 times a week. How many times? 3 to 5. Lalu ya megak exercise 3 ngage 4 ngage 5 kali dalam seminggu. I did a couple of thousand meters in the swimming pool yesterday. Lalu kemarin ya nyemerai berapa meter bak swimming pool. But the point is, when you look in the Bible, you'll see a person called Gideon. Lalu bak Bible kita terbaca ke siku orang tu bernama Gideon. What was it, Gideon? No, I'm wrong. Samson. There Yeah. we go. The long Samson. hair one? Yeah, the long hair one. Okay, siku orang tu bernama Samson. So Samson, he was a guy that we think was like a bodybuilder. Lalu Samson ya siku orang tu daripada kita bakar orang tu bodybuilder, orang tu. Well, if that was so obvious that he was so fit, why would Delilah ask him numerous times, where do you get your strength from? If he was like, no one, yeah, of course, he's got muscles. Ya, nang amat. Ya bisa muscle, ya bisa benak besar keriang. Tang begini ke cara orang tu bernama induk tu bernama Delilah madah ngagaya, nanya ngagaya. Dini no dek boleh pengeriang. Yeah, so nobody expected him to be strong. Lalu laban nadai orang boleh nganggap kaya boleh ngeriangnya. Because he wasn't physically strong from birth. He was not going to Samson's gym and pumping iron every day. Lalu sida ya nak ngagai gym Samson lalu ngaga exercise belambang tiap hari. His secret was the hair.
Lalu secret ia nyak bak buak ya. Yeah, that is a long time past on my part, so I forget Samson. Bak aku nada ge yang aku tu no aluas no tu dah. So I said, Samson, you do that part. I'm doing something else. Mana Samson tuan kerja tu bukan aku tu age lasok tu biarnya dah. Now the point of this is the Bible gives us examples of people with failures who are doing incredible things. Lalu nama teker dajal ku dito ianya Bible madah ke kita pasal siku mensiati bisi pengurang tang yo ngerja pengawak ti cukup belat besai. I mean, tell me this, how can David be a man after God's heart? Bekeni ke David olehnya di mensia nitih ke ati Allah Taala. When he looks after Bathsheba, makes sure that he's being put in a position so he's being killed, and then he marries her. Not Bathsheba. You know, Not Bathsheba is the Bathsheba. wife, right? Yeah. You're talking about the wife. Yeah, he was first in adultery with her. Okay. He was looking out the window. Okay. Is that her name, Bathsheba? Different? Yeah. That's the name. Yeah, I'm talking about the husband, you know. Okay. Anyway. Okay. No, Lebuh yang that's medak. Uriah. Her husband is Uriah. Ya. Lebuh yang medak Oh, bini Uriah. ya, bini Uriah. Okay. Bini Uriah. Bathsheba. Dia so yang manik. Lalu namanya tu dah tuai belum mati kino bini orang manik. Ya. I mean, when a person does like that, in my mind, Lebuh you're not God's man according to God's heart. Lebuh aku medak orang terbesarnya, bak rundi yang aku, ia okai orang te ati niti ya ke Allah Taala. Does it give us the freedom to sin? Definitely not. We see how David was crushed after he sinned like that. Ada kenya meri kebebasan ngaji kita ngasuh kita berdosa. Nak kita medak hasil pengawat Davidnya bekeni kaya diremokkan. So he's a man after God's heart because he was seeking God's face, repenting, confessing his sin. Lalu That is ia after God's heart. ati ya nitiah ke Allah Taala nama kebuah laban ya ngaku penyalah ya pengawat ti salah dikerjaya ngagi Allah Taala. So God created us in his image. That gives you value. Tuhan ngagak penghidup kita nitiah kecurak gamal ya nyak mere nilai ngagi penghidup kita. Then you're part of his plan. Lalu kita itu ianya sebahagian ari pramuya. That gives you value. Lalu nyak megak meri kita nilai. And then just to make you, I mean, modern science today is helping us tremendously here. Lalu udah nyak ngagak kita bak modern science dia tu nyak ti mantuk kita balat now. Because we know that the reason why you have the color you have and the features you have is because of DNA. Labat baka kecurak gamal kita color kita kebekato utainya ditemu kita lebuh kita mansianya bak DNA. If you don't understand what we're talking about now, talk to the young people afterwards, they'll tell you all about it. Nanti kita nak faham tu aku beranau orang kebiak agak sira oleh marang kita pasal DNA. But DNA is basically a string that you have inside of every cell of your body. Lalu DNA ianya utai ti bisi di dalam bak sel kita bak tubuh kita itu. And this string is full of information. Lalu semua utainya penuh ngau information, ngau utai ti pasal kita. So one cell only, Siti sel if you want to write nanti all nuan nulis. the letters that is in that cell, if you want to write the code, you have to have a book like the Bible. Lalu nanti nuan nulis manusia siti ajak sel. That's one cell. One cell we're talking about. Ianya oleh setebal Bible tu siti ajak sel tu. So there's a lot of information here. Do you agree? Lalu mayu haman information pasal tu naya. Do you agree? Kita setuju ngaku. So one cell has the information of one Bible. Lalu siti sel ianya setebal Bible tu. On top of another Bible. Lalu ari atas Bible bukai. On top of another Bible. Lalu ari atas Bible bukai. On top of another Bible. Lalu ari atas Bible bukai. And you have to have Bible as tall as the KL Tower. Lalu nyangka ngagai sikuk mensia ya pendebal suratnya nyangka setinggi KL Tower kita.
That's the information in one of your cells. Lalu nya pasal information pasal sitik aja sel kita. How many cells do you have in your body? Lalu berapa itik sel tik bisik batu buah kita? 2, Dua, 3, tiga, millions. The right answer, millions. ya, berjuta sel batu buah kita. So just to give you an understanding of how much information is there, Lalu madah ngage kita berapa information ti udah diambil hari tu sikut tu it's manusia. impossible experiment to do. But if we go in and we pick out this string from every cell and we tie them together to make a long string, Lalu nanti kita boleh ngikat semua utanya bergulai jadi tali ti cukup ya panjang. how long is the string going to be? Berapa panjang talinya? One string is about this high, about your tall. Yang ka sitik talinya, ianya dalam sitik sel yang ka ninggit So- palanya. Pastor said millions of cells. That's a good answer. Lalu- It's probably too small, but anyway. Ya, Pastor Brown tadi madah yang kanya berapa million sitik bisik basikuk manusia. So how long? Give me some suggestions. How long is the string? Lalu berapa pemanyai talinya tadi? Give me a good suggestion. Come on. Lalu padah ngage ko mere ansi sawat ngage ko. Huh? Infinity. That's too long. There's a limitation to cells. So there's infinity. No, well, that's a good answer. The best one I've heard in a long time. All right, one more. Pastor Brown say until the moon. Until the moon. Wow. Very good answer. Too short. Ya, sawat te badas tanya agak panak megak. All right, something better. Bisa age? No limit. That's endless, infinity. So that's the same. He's just taking credit for what you said. So, but that's okay. Okay, moon is too short. The next one, sun, Yang ka sampai ngage bulan kian. too short. Okay, so you have to go this. From here to the sun, Hari tu ngage bulan, Kami- ngage matahari, coming back, lalu pulai baru, going up, ke atas baru, coming back, pulai baru 60 times. 60 kali. 60 times. 60 kali. That's the information that is stored inside of you. Lalu nyak ma information ti dengkah dalam sikuk tubuh manusia. And this was done before the creation. That's where God started to put this information together to create you. Lalu tok digagak sebedau kita dunia tok di tempat ya udah bisik perambu ngagak nuan. In this information age, that should speak volumes to you. Lalu ba maya tok ba abad ke dia tok information ke dia tok ulih madah ngage kita berapa nilai kita. Because information today becomes a new commodity. That is so important, the information that we have. Laban information kena beri di ngage kita di tok nyak tok sitik nya di komoditi erti nya erta tengkirate dekat detemu kita. So you have value from being created in God's image. Lalu kita bisik nilai digagak ni tiak kecurak mua Allah Taala. You have value because you are created for His plan. Lalu kita bisik nilai laban kita bisik digagak ni tiak perambu ya. And you have value because of the information stored in you to function in the future. Lalu nuan bisik nilai laban nuan bisik information berkeni dingkah dalam siku-siku kita ya dekena dekat temu kita masa depan. And all of this was done beforehand. Lalu semua utai itu digagak sebedau ya. And it says, what was God's purpose with you? He says in verse 4 here, same Lalu verse. bab baris keempat, nama tuju Allah Taala ngagak kita ingat dah. Here's the purpose, he said. Tuju yang ngagak kita. To be holy and blameless in His sight. Kita itu dipilih jadi nemiak ya awak ke kita tuci serta nadai penyalah di muaya. Oh, some people, of course, Eric, this is after we are glorified when we are in heaven. Nyangka kita nyebut itu, oh nang amat utai itu jadi lebuh kita itu dah diangkat ke di surga dedian. Wrong answer. Salah sawat. This is now. Tu ia nyak dia tahu. This is now Tu ia nyak dia tahu. that you are created to be holy.
kita itu digagak jadi kudus. That's what God is. God is holy. Is that right? Lalu tuk mah Allah Taala kita ya, Allah Taala kita kudus nah ya. When we hear about God today, we hear God is love. God is love. God is love. Lebuh kita ninga jakuk pasal Allah Taala, dia tu Allah Taala nya penuh pengerindu, Allah Taala nya pengerindu. That is so flat, it's pathetic. Lalu utai nya bakal ke nak betul. Because they misunderstand God's love of something emotional, gooey, gushy. Laban te ketemu sira ya Allah pengerindunya ianya pasal emosi kita ya. Ianya pasal nitiah ke aku rindu kenuan rindu kaku no. But 3 times in the Bible it says God is love, so that is true. Nang amat 3 kali bab kudus madah Tuhan nya penuh pengerindu. Nya amat. I challenge you today to start counting. How many times in the Bible does it say that God is holy? Lalu aku nanya kita pagi itu, berapa kali bab kudus? Laka jakuk Tuhan madah Allah Taala kita jak kudus. And just to up the ante a little bit, how many times did it say that God is holy, holy, holy in the same verse? Lalu aku nanya kita, berapa kali Tuhan nyebut kudus, 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 ba ayat ni sama. Yeah, you can try and stop counting because it's just a bunch of numbers. Yang nang amat yang kita ngetu ngira laban kelalu mayuah kelaka jakuknya. I can give you the answer, but then you don't have to look for it yourself. It's better if you look for it yourself. Lalu aku lah mereka kita sawat tang nanti aku mereka tak sawat lagi kita nak ngigaknya. Holiness is being part of created in God's image. Lalu pengudus ianya sebahagian ari ya ti nampak ngagak kita ini tiak kepramu ya. Can someone turn back time a little bit? Just a little bit. Just give me 15 minutes, huh? No. I'm going to be sensitive to time. We're almost done. Well, that's basically not a lot. Anyway. Some of you are really smart and you're saying, Eric, haven't you forgotten something that we are sinners? Lalu nyangka kita bisi orang pintar nal. Eric kati no anda ingat ke kita itu orang ti berdosa? Oh, you think I forgot? Nah, aku ingat. Sinners is not your identity. Dosa ukai identiti kita. Sin is something you do. Dosa ianya utai ti di kerja kita. It's not your identity. Utainya ukai identiti kita, ukai sapa kita. We already talked about your identity, and if you don't get it, look at the tape afterwards or listen afterwards. Lalu kita baru dah berjakuk ke pasal identiti kita, pasal sapa kita. Nanti kita nak ingat, kita mendak tape-nya baru. Sin is real, Tang dosa tu nyata. and sin is ugly, Nak dosa tu jahit. and sin is doing everything it can to destroy God's creation. Lalu dosa tu ianya pengawak ti bekerja ti oleh ngerubah ke orang tergagak Allah The Taala. Bible is clear, the sin is deadly. Lalu lekanya ku Tuhan nang cukup jelas. Dosa tu mai pemati. Sin will hold you longer than you want. Lalu dosa tu oleh ngikat nuan ni pendekat nuan. And sin will make you pay a price higher than you ever thought possible. Lalu dosa tu ianya ngasuh nuan merek price ya ti besar dibayar nuan. But we have read our Bibles and we know that when Jesus came, that's why he came. Lalu kita baca lekanya ku Tuhan. Jesus datai, nya kebuah Jesus datai. He came to do something about what we were not able to do. Lalu Jesus datai ngagai kita, ngai utai ti nak kena nyawat utai ti nak uliah di sawat kita, di kerja kita. And he paid the high price to save you. Lalu Tuhan From your Jesus sins. mayal price ti cukup ya besar kena nyelamat ke kita. If you had no value at all, why would you pay such a big price? Nanti kita itu nadai nilai langsung berkeni ke Tuhan Jesus mayal rega ti cukup bala besarnya. But you were purchased with his blood, it says, which has more value than anything in this world. Lalu kita itu dibeli ngau darah ya ngau darah ya nyak rega ti pemadu besar. So see, that's back to the start. You have value because you're created in his image, and you have value because you're purchased with his infinite price. Lalu kita itu bisik nilai laban kita itu digagak nitiah kecurak gamalnya. Lalu kita itu bisik nilai laban kita itu dibeli ngau darah ya. Amen? So after Jesus, there's a change. Lalu udah Jesus bisik ubah perubahan. When you read any of the letters after
the Gospels, after Acts basically. Lalu udah bekau Injilnya, ya, berkeni ke kita baca pasal surat bukai. When they are greeting the people they're writing to, show me where it says, to the sinners of Rome. Lalu lebuah sirat yang nulis surat, Paul nulis surat. Kati bisik Paul nulis cuma satu, oh ngagai orang ti berdosa abak menua Rom. Over the people and the sinners of Corinth or Ephesians or whatever you want. Steady, Pastor Brown, ha? Okay. Atau ke ngagai gereja di Korean, ngagai orang ti berdosa di Korean, ngagai orang ti berdosa di Ephesus. What does it say? Nama tersebut ya. Open anywhere. Uji kita mukanya. It says to the chosen ones, to the holy people, to God's people. That's what it says. Amen. Lekat je kau surat yang ada. Oh, ngagai orang ti dipilih, ngagai orang ti kudus, ngagai orang ti nemia Allah Taala. Jesus didn't barely purchase you out of sin. It's not like, oh, he had to have some extra pocket change to bring out the last one. No, he paid a full price. Jesus nak mayang kita teman satu. Oh, tu nya kerupi yang kita itu kena mayang sedangnya. Nak Tuhan Jesus mayang kita ngau rega ti cukup ya balat besar darah yang pu tubuh yang pu. Jesus' death canceled your debt. Lalu pemati Tuhan Jesus nyak ti nginsil pemati kita. Sin just worked up a humongous debt that you were never going to be able to pay back. Lalu dosa tu nang amat ya upah dosa nyak pemati kita nak oleh mayalnya. So when Jesus died, he paid all that out. Lalu lepas Tuhan Jesus mati ya mayal semua dosanya. Oh yeah, that is good, but it's better. Lalu nyak badas tang bisi tete badas sakit. Because when your debt is out, how much money do you have on your account? Lebuh pematinya utangnya udah di nadaya ge udah dibayar. Right. Right. Nama tete bisi ba account ba biang kita. Nadaya utang ge. When Jesus resurrected, Lebuh Tuhan Jesus diangkat ke hidup baru. he filled up your account. Tuhan Jesus nyati ngisi account kita, biang kita. So now your account is overflowing of goodness that God has put in you. Lalu dia tahu account kita, biang kita di surga, dia nianya penuh ngau pemanah te udah diberi Allah Taala disedia kaya dimpu kita. We serve God out of the richness of grace he has given to us. Lalu bepuan harinya kita mela Allah Taala bepuan hari pengasih ya te udah diberi yang agak kita. We are not serving God out of duty. Lalu kita nak mela Allah Taala bepuan hari nyak duty kita, nyak pengawak kita. We're not serving God out of bad feelings. Lalu kita ukai mela Allah Taala ketegal, And we nanti ku nak ngerjanya asai kena nyamai asai. We're not serving God because of religious functions. Lalu kita megak nak mela Allah Taala laban ketegal pengarap kita baka orang tak Arab ketuknya. Out of the abundance of grace he has poured upon us, we serve him. Tang kita mela Allah Taala ari pemesai pengasih ya ti udah diayan dinyata kaya diberi ya ngagai penghidup kita mensia. Amen. Okay, almost done, promise. Ya nuka habis dak simple tau. Shortly after Jesus resurrected, Udah kau Jesus diangkat ke hidup baru. he spent 40 days with the disciples. Tuhan Jesus meluangkan masa 40 hari ngau murid ya. What did he do Nak mau kerja ya. during that time? Bak mayanya. You can look it up. Kita oleh manusianya. Acts chapter 1, Bak kerja Rasul bab 31 verse 3. ayat ketiga. We're not going to go there. You can look it up. Ya kita oleh manusianya. But he was teaching about the kingdom of God. Dan dia yang ngajar pasal perintah Allah Ta'ala. You see, we are serving God in a brand new capacity. We are serving God in the power of resurrection, proclaiming the kingdom of God. Lalu dia tu kita mela Allah Ta'ala bepuan dari pramuya, bepuan dari kuasa ya di dalam lalu madah ke pasal perintah Allah Ta'ala. And then when Jesus ascended, he sent the Holy Spirit. And what happened to the disciples? Lalu lebuh Tuhan Jesus angkat ia meri Roh Kudus. Lalu nama titiknya di bak murid ya. The Holy Spirit Roh Kudus. as fire. Roh Kudus bakal gentilang api. When we look at God in the Bible and you look at his holiness, it's always used in the imagery of fire.
Lalu lebuh kita maca lah kajakut Tuhan, lebuh kita maca pasal Allah Ta'ala. Ya selalu merik kita gamal baka api. So when fire comes over your head, that speaks again about your image, who you are. Lalu lebuh apinya datang ngagi kita, nya megak manang, madah ngagi kita pasal sapa kita itu. You cannot be close to God because the holiness of God will burn you. Lalu kita nak oleh semak ngagi Tuhan, ti kita berdosa alaban, api yang oleh ngangus kenuan. Simply because of the nature of God. God's nature is holiness, that's fire. Laban nature ianya semula jadi Tuhan kita nyak kudus, lalu pengudus ya dekat ngangus ke semua te berdosa. But when the Holy Spirit comes upon you and you have the fire of God, you can identify with Him, and fire will not hurt fire. You can be united with Him. Laban lebuh kita itu melalah tala Roh Kudus Tuhan datang ngagi kita, lalu lebuh kita melaya bapun ngau api nya ngau Roh Kudusnya, api Roh Kudus ya penghidup ya ngau Roh Kudus sebab kita nya nak ngangus ke pangandiri. I mean, if I have fire here and I put it in fire there, you have two fires, that's just going to magnify the Lalu fire. contoh, nanti bisa api dito, aku bisa api, lalu api duit nya dipegulai ka, nak ke api nya mau age. So, defined by the Trinity. Lalu tok kita diayan ke, dipadah ke pasal Tritunggal. By God the Father. Oleh apai, kita Allah Ta'ala ti apai. By the Son, His death and His resurrection. Oleh anaknya, ianya Jesus, ti dah mati lalu angkat hidup baru. And by the power and the presence of the Holy Spirit. Lalu pihak mega ngau kuasa, ngau hadirat Roh Kudus ti di dalam kita. Amen. Amen. Let's pray. Mari aram kita bersampai. Lord, we ask that this message is not just rambling of words. Apai kami bersampai awak ke pesan tu ukai semina didinga kami aja. But Father, that this can create a stir in each one that is here, Lord, to be closer to you. Apai aku bersampai awak ke pesan ti bangsa tu nya ti merangsang kami menyemarakkan age ati kami ngaso kami semak age sesemak ngagenuan. Not living under the cloud of condemnation. Lalu ukai kami hidup bapuan ba kami tu dikundem. But that they can live in the presence of your glory and your strength and your power. Dan kami tu oleh hidup ngau pengasih nuan, ngau pengeriang nuan, ngau kuasa nuan. Father, I pray for this church here that this will be a more vibrant and dynamic and on fire church than ever before. Lalu aku bersampai ke gereja tu Tuhan, awak ke gereja tu terus bangkit age, angkat age, lalu dekena nuan ngau lebih age ari ti kuda. And that the attraction of the church is not the beautiful people, but the beautiful presence of you. Lalu orang ti datang age gereja tu ianya ukai ketegal pemajak penyigat mensia atau ke rumah tang sida yang medak hadirat Tuhan ti bak nol tu. That people will be attracted because of the presence of your personhood in this place. Sida ya gagit ati datang age gereja tu laban sida ya medak Allah Ta'ala hadirat Allah Ta'ala Tuhan Jesus bisi bak rumah tu bak nol tu. Father, I thank you for Pastor Gremon, for his family, for the people who minister with him, Lord. I ask that you will anoint them afresh in a new way, Lord. Apai terima kasih ke ngagai Pastor Greman, keluarga yang ngau semua, Pastor Bukai ngau semua, bala Bukai tik ngau yang melah Tuhan. Aku bersampai awak kenuan mari urapan tik baru ngagai tiap ikut sidak ya. Hallelujah. Come, Holy Spirit, and rest in a new way on this place, we pray in Jesus' name. Datai Roh Kudus, lalu penuh kedua tu di dalam nama Tuhan Jesus. Magnify your presence, Lord, we ask. Lalu ayan ke mulia ke nama nuan bak nol tu Tuhan kami minta. Hallelujah. Amen. My apologies for taking more time and using the children's time and everything. Pastor, I'm sorry. It's okay. Yeah, it's longer been. No problem, no problem. Aram kita berdiri. Aram kita berdiri. Lebuh kita berdiri. Simple aku. Ianya leka jakut tu. Tiap ikut kita bisi erga tipsai. Tiap ikut kita bisi erga ti cukup balat besai. Rega ukai bepuan ba pengawak ti oleh kerja kita. Ukai bepuan ba
pemajak penjigat kita tang bepun. Ari nama utai ti udah diperamu kalah tala ari pun. Tiap ikut kita bisik rega. Tuhan bisik peramu tu cukup besar. Kita digagak nitiah ke Gamalia. Lalu kita itu pansut ke dunia tu. Nitiah ke Aktualia. Lalu nama lagi. Nilai kita megah. Ianya Jesus udah mayal dosa kita 100%. Lalu dia tu ianya kita orang tik baru. Orang tik baru. Lalu orang tik baru tu. Kita tik baru tu. Nilai kita itu dah diangkat ke Tuhan Yesus. Dia tu dinino kita di dalam perintah ya. Lalu ngerja pengawak tik besar. Nitiah ke daripada ya. Menyadik dalam Tuhan. Awak ke message tu. Leka jakut terkena ya, ianya added value. Artinya nambah ke nilai. Arti jakutnya kita nemu siapa kita itu dalam Tuhan. Lebuh kita nemu siapa kita dalam Tuhan. Kak kita ngayah ke penghidup kita. Kak kita ngayah ke masa kita. Kak kita ngayah ke pemerintah tu dah diberi Allah Ta'ala dari kita. Tentu kita dekat awas lalu dekat datai semak sesemak ngagai Tuhan kita. Laban kita nemu siapa kita dalam ya. Kita nemu nilai derempu, rega derempu dalam Tuhan. Ni orang dunia lain nilai sidak dunia tu. Nilai bak dunia yang kan itu ke pengawal sidak ya, pangkat sidak ya, gamal sidak ya, pemajak penyigat sidak ya, duit ringgit keninyak nilai dunia. Dan nilai kita nilai ti ngeluai agi arinya. Indah jakuk Tuhan madah bekeni kian yukat sikuk semangat. Sikuk semangat. Kak ya kita bisik semua utai ku jakuk Tuhan madah. Tanti lenyau sikuk semangat. Megak semua utainya nadai reti. Penghidup kita. Penghidup di penuh reti dia tahu. Penghidup di udah ditakar ke Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Mari kita mendoa. Bapa Engkau, Bapa Engkau lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Engkau ubahkan kami, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dunia kami berserah pada rancanganmu. Kami ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Amen. Amen. Awak kelagu untuk jadi kesampi kita. Lalu kita itu nyebut, Tuhan aku pagi tu aku cukup jelas sudah nemu nilai dari empu bak muanuan. Nemu siapa dari empu bak muanuan Tuhan. Nyalai pagi tu Tuhan aku nyerah ke penghidup dari empu. Awak ke penghidup tik baru untuk Tuhan. Penghidup tik ingin dekat semak sesemak kenuan. Penghidup tik ingin dekat rindu kenuan lalu melanuan Tuhan. Jesus tu penghidup aku. Awak aku mai kita niri ke jari kita. Haleluya. Tuhan nuan medak jari anak nuan Tuhan. Nuan medak jari tiap-tiap iku anak nuan. Tang ari atas semua utai nuan medak hati sidak ya Tuhan Jesus. Nuan medak hati sidak ya Tuhan. Aku bersampi nuan merkat tiap iku bala Tuhan. Nuan merkat tiap iku sidak ya Tuhan Jesus. Awak kebepuan dari tu pagi tu Tuhan. Tuhan kami nemu nilai dari empu bak nuan. Kami nemu sapa dari empu Tuhan bak nuan. Jalai kami Jesus nak guna nilai dunia untuk Tuhan. Kena nilai penghidup kami. Kena medak rega kami. Laban nilai dunia untuk naderti bak nuan Tuhan. Jesus kami berpegai bak nuan. Bak pengudus nuan. Lalu bak perintah nuan. Jesus terima kasih. Berkat tiap ikut kami Tuhan. Pemulai kami hari renewal tu. Nuan terus ngau kami. Bahkan nuan tik ngau kami tadi. Berkenyak megak nuan ngau kami. Pulai ngagi rumah masing-masing Tuhan. Jesus berkat tiap ikut kami. Roh Kudus nuan ngau tiap ikut kami. Dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Semuanya boleh? Amen, 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 amen. Puji Tuhan. Amen, amen. So ingat semua bala kandidat ti baptisa. Terus ke belakang kia. Okay, ngagi bala terbuka ti dekat jadi saksi. Boleh megau dia. Tuhan berkat kita semua. Anda ingat tabik jari ngau ke pengandiri. Ngagai seduaya. Okay, kita semak sirak ya. Tabik jari ngau sirak ya. Tuhan berkat.